Hobumi te hozo si nilha pha le zan phai pi wa pathian thangwa na hi pi vin hi khanglai ten pathian wa chai langai ta hin sa pi vin amo zalin pathian I thangwa vin la zong aki khel zengin a phat to ki to in pathian wa chai la azilovin a hin sa vin pa charom ka sale zengin khanglai ho hi ke ho au pa cha ki pon a hin la ke ho khanglai chika angai to in sarbung kaun lai sarbung khanglai lamkai kapan lain la thim chu atam thovin chalaya chun tun aum tapun oi puson ne ho oi puzam thang ho isia dinga chu he thei chi cha hitawin amo chula la zil na ki mo man thei pon chalaya chun la hil ding anom be pon ka het kham chun kana hil zivin khanglai te chu la zong anakitam zil do lo la thum ham khat hi hitia chu phat cheng le chun ka tu ti sa zingo hin na thu dom sangun kiti ho tabang chu kana sa zivin a hi le angai hong chung pathin wa chai la hi wanga cha aza chim thimu chu hi ta di hin ngai khop chom thim tho tai ti win na tua wang hi khanglai ho hi na la sa ho ngai khop o me ti hi koiman a sei di ka ging chapon a pha dung zuin la tha ho zong na hin sa do ziv na hi le lung thim asu tho ma zengin ma bana zong pathian wa chai la ngai ta sa jing thei dinga na ki go diu kanomin pathinin zong na hin man cha pe diu ka kinemin tunin ha hin zingvaya ne sei bango hin Jesu Christa athodo na approve ho athodo among nai ti phot sit na le e ho ni Christian hin kho ko na hitsi hodin muna ko na izil do thei diu ho innovet hom diu kanomin ito kilonsun pathin thuthing anasim do hitin Matthew bung somnile gate na kahin sim do nomin chang ko na hin siming kati page 42 na noya aumin Matthew bung somnile gate chang ko na hin siming kati Suin vevin Jesun amaho chu akimopi na zawa damselun ati Itsunamahon ahing azonun akeng atuun sibay abo tawin ahi pathinin atu pathe abo sahi zongle athain ihozo siadingin pathinin pathe bo piventin pathininga panpi thom na chomcha ne hitive ngailu na kamawe puyo pakai pathin pathin di ta na hi na zalin wa choi na choyat na thangwa na kahin pe vinahi toni nilha hin pakai Jesu Christa athodo na pahi zingwai lamachun apoimo na kana sayovin toni nilha hi pakai Jesu Christa athodo mong na iti photsit na hole athodo vetsa na ama agakila na hoa ko na zildo theding ho kahin sei go ro hito kilhonin nathua ko na chanatha bya kanei theina dingovin kalung ko ro nei hon pi vin lang pakai nathua ko na kapam pe lo na dingovin nidanga phadanga nei mansa banga tha nei mansa kidingin kahung kilhanin tuting le pakai angai ding mi pi ho zo sezong tuni nilahi pathin nang ma ho pi na changa Chang khat chang ni be phat som na ya kile thei chi dinga napan pina ewing pu Jesu Christa mina kathu mahi amen Zing via Bible sang in the sim now watsun no mai ho agatsi wal han agavedole pakai Jesu nom tapon pakai vantilin no mai ho za Jesu Christa talaw ahidan at hodo ahidan anasay pinho imovin tuni nilha hin Bible team hon
pakai Yesu Krista thodo na atho mong tai ti pa hi approve na hi mun som la khat ti ho vela akila na sayovin hi chu chu banei cha in say diu kanomin khat na hin pakai Yesu Krista athodo ahi koi koma kila ama sapenam iti ahile Mary Magdalene koma ana kila ama sapene ti he kimoin Mark bungsom lagup langa akimon John bungsom yi langa zong akimoin Mary Magdalene kiti hi koi ham Magdalene hua Mary kiti nutsu ahiin ama hi asunga pakai Yesu Kristan tilha ananodo pi nutsu ahi ti hi ta lang no movin ipi ti le sa khu alam kai zong tam pioma sei zui zong Judais karodin Yesu Kristan sei pi hamana zo do ta zong le sei zui som la khat na laya hitzola pakai Yesu to ki sathei mama zinga ki gel phabe khat John holoi John di chun Yesu na ngai lut sungnong dia ale khazina zong na sei hin amaho ko ma chun na kila le kilom ta hin ahin la amaho ko ma kila lovin Mary Magdalene ko ma na kila hi pizi ham ti hi inangai to khom diu kanomin Bible thudi pa thu thieng pa hi adi lawa hi koi te ding hi tulaya satanin miching mi thim ho lung thim sunga thu anaseya ana boy pi ho khat chu ahi zingin Mary Magdalene hi adein pakayen zoni bol ni hau zong chun I heta diu ka ging chain Leonardo da Vinci kitipahin it's a Last Supper pain abol na amay artist sahin abol na akon veleo chun pakai Yesu le asay zuihon en ani now aloma kilom ko ina aylo le piham insung dung hawa zong ikita azivin aywa nga chu Bible in asay pa to wang kon akito chat pon hitsipa ko pakai Yesu to asay zuihon zanen ani now iga vedai le akihet thezing wa nga ko Bible hi vedai le hitsi Jews ho enne style pa ko amanu hilowa Romans te enne style pa amana hi na pa hi Bible akimun zon zong chi vedai le pakai Yesu Krista atsunga kingam ti ho akimut hezin a Bible la kona to ting le Judais karot zong chu Yesu Krista nung chara to hidingin Bible la kona khoi vedai le akimut hein thilsi dan hi hol thu na nei lowa imo sei zenga hi le Judais karot hi pakai Yesu Krista akisi na ding chan sa pilo to kilo hin ahiwa nga Bible hi hoi tai sima chondan ho masanga adna chi now ay lo la chondan ho hoi ta study ibola hi le pakai Yesu Krista hin mihim zo si hi chan sa pi so ke hi na kimon cross nga azila nga umpa in zong chan sa namu banga hi Judais karat zong chance ana pi hin kasay nom pen chilang chu hi pun kasay nom chi piham ti ai le hitsi Last Supper lim ivet nawa zong khu ipiham til adi lo thiam khat Bible to kitu lo pabe khari mu theyovin chuting le digo valenkis in anazi na pakai Yesu lim cross nga akikhet na lim akoi ho a zong khun ivet ai le Bible atsu awang asanovin avon zo si akiho movin atie chuna ahiwa nga chu pakai Yesu Krista lim khu kai paleng hamai lo le dil khat ki chen sa khari movin mel si sa zib zi zong hintin itsi khu akoi pin heita banga chu 2003 kuma novel published anakibol Dan Brown kitipan anasut na Da Vinci Code kitiyan su veleo chun hitsi le khabua chun pakai Yesu chung chang thu dol le sei zui ho chung chang thu dol hi di lo ta in anakisunin adidin hitlaya chun
Mary Magdalene kiti nu hi Jesus te ki ngaya sut so ma chu chu Bible a kimulohin hi zong hi lohin aiwa nga chu ahin koi lu dan chu ahung kilom dan satan hin miel hep di tiang le thu zo be se hi aman lo ata zong aman lo a kilom hiu na a hi amana hi che chu miel hep zia hin Mary Magdalene kitinu hi Jesus Christa athodo hi amasapena ma ko ma gakila hi cho ipizi akila ham itiai le thildang ahipon akila na zi hi asunga pakai Jesus la gaubu anodo pizia hi ma hi ki pa ma zinga hin pakai Jesus Christa athi masanga hin Mary Magdalene hin akeng phanga thaumantam Bible system ivedaile abelester agitin ichi thaumantam chu akenga hi aveiza asun khuma hi ti Bible akimun hitabang thaumantam ho chu angai na dola chu satan mi dan thiam khat ka hin zelu no ma ka hin se hi in chilai khanga chon na chu nunga ho hin tulain thilkan ho ithupi sawin ikilha tingole zineiding ho no mai ho hin ipi hama ki can zivin at least 2 lakhs 3 lakhs man chang thil hi aki kan te zivin tsulai khanga chu no mai khat chun aziding pa ang sunga amai pa na dinga hi thil kan thu pi ta bol povin a bol chu pi ham ti le hi thauman tam hi a khol zio hin hi chu aki chen ni ding tiangole hi anil ha chu aziding pa keng khopi ang sunga hi asun lo jiwen chu aziding zabol na vet sana na bol jiwen ale Mary Magdalene zong hin pakai Jesus Christ na chunga chilkidang tam pia bol pia na kidang tam ta ato pia dia amala kisudam zolo asunga thila na to pa chi thila chano do pi zia chu akipa zala hichen geya Jesus athiding ta zia chu zabol na pi chu hichu langa satan hin aheya langkhara chu hichi chon nan te chu imi FBI le chun ki to chada kho hung leng do hin ya chu Da Vinci Code le khabwa chu Mary Magdalene hi Jesus dong manu da na kho azia hin chu hi lo a hi na pa chu ka ga sai a hi ni het sa hi zong le hi chen ge ya Mary Magdalene ko ma akila na hi ve da hi le aziding pa adinga akhol hi thau man tam zong chu I talo hi la pakayang sung asun ha pa chu I nei talowa pakaya dinga akipumpi na pa zala hi pakaya su hi ama ko ma kila hi dingin gin saramin tunin zong athusim hi sumil thaya hi pon Jesus Christa thodo thui sei siule Mary Magdalene hi min pa zing na hi pakaya dinga sacrifice ki bol na pa hi ahitis isay do no movin hi chun ho bung mi te ho tunin Mary Magdalene hi sa kho thu dolin sei lew han pakai Jesus Christa aga kila masat na ding thu lo cho thin lawai ve dingai le no mai hinalai asunga thila ana cheng sa hinalai hi chan ge ya a testimony zong chu hoibe se lo hinalai tu lai wa noili se paudan in sei lew han chu thet ta ma jing mi hiam khat hi chu hi zong le pakai jisun alung thim a hen ting la ki pumpi na hen chi a chu ama ko ma ga kila ma sapen tu ni chan ge ya hi pasal tam ta in zong jesu kila na ma sapen title chang zo lo ama chan hi ipizi ham itile pakaya dinga ahung phalna akipi do na pa za la hi ti mo thevin hi chun tunin Mary Magdalene Jesun asu millo aga kila amasat pen banga hi nang le keizung pakaya dinga ihong phal na pahin pakai ikoma anai lo pahi apu dinga hi ti sei do no movin ani na hin koi ho koma kilometer ile no mei ho koma no mei dang ho koma ati so Mary Magdalene hin Jesus Christa along amu talo para thodo hi tai ti chu pakai wantila ko na hetsin pharin alhaizalin no meidang ho koma asei hidida na hin hichiachun no meidang ho zong chu
atasan lo to ki hel hi te in tin ko ye hi set the Bible in the seipun ahila Matthew langa akisut dong zuya hi Salome holoi chuting le paka Yesu nu Mary kiti holoi hi te ding in gin saromin amho ko mazong paka Yesu aga kila e ti pa hi akimuin ale amasa pena akila anazong Mary no me yahin Mary Magdalene ani na akila anazong no me ho mama ahi kirin tuni hi no me ho mayan no me ho ding in mayan omin paka Yesu Krista atho do na aga kila mi ho koma aga kila na hi ani ve chan na zong posala pang nai pun no me ya hi zingin kilit sana ding awang chi se yo che hi pun ahin la isai nom penu chi pi hami ti ai le pathin na ding a hi no me pasal hi chi no me le pasal ki hi nai hon na satai gel kho wang wa chu no me pasal ki hi na pa hi pakaya ding a lo hin pathin mit ve da ding a hi ke bang so ke hi ve ti pa hi chalai hin ta langin thei kirin chuting le pakai gel kho ho hi pakai in zong a gel kho e ti pa hi chalai hin akimo thei kirin tulai pakai su khang mai hi pun tulai khang zong hi ve da hi le hoin kai pon tho atam zo hin no me hin teng le zingkal devotion chi hat ho zong hin no me atam zo hin rapture hung han nang hi le wan gam kai di zong hin no me atam zo di o ti hi ka ngai dan awomin a hi lo chula ka sei chin thei pun pathin le ho ki ka thu hin a hin la ga vet jing ding a hi no me ho hi hagau thu dol hin achang kang zebovin pathin thu to akinai zebove ti he ki moin hi a chutuni a hi pathin nai ho ding a hi pathin hi nai zing a hi na pakai alung thima koi zing mi ho ding a hi pakai in zong alung thima amo hi koi zing a hi ti pa hi isai do no movin athum na pakai Yesu aga kila na hi koi ham itiai le Emmaus khozona chi sei zui ten yakitin the true disciples atin hitlai la Mark bung som la go le Luke bung som ni le li sung chi sima hi le akimoin laya sei zui ati ho la hi khat chu amina sei pon khat amina sei sun sun hi koi hameti le Cleopas ahin Cleopas kiti chu pakai Yesu sei zui som la ni ho la chu zaw lo hi chana 12 disciples su iveda hi le Cleopas kiti min namu lo di o hin a hi le ipiati le chlai la hi Jesus sei zui ni ati ham ti hi gel thei te no min hi chite ni hi koi ham ti pa hi Bible theme ho ngai dan zonga ki bang pon ahin la New Testament scholar ho la het thei dom ta kharin asaina hi Luke bung som chang khara kona chang som ni le li sunga ki min pha pakai Yesu Christan sei zui ho pathin lengam chung chang thu sei phung dinga sei zui ho asol bana mi som sagi achom bi ar hena mi ni a kiloi sa asol do hichi hol a chu pang hi win te ti pa hi ngai dan New Testament scholar ho akoni naomin IP hi zong le tunin isei no mu chu Jesus sei zui somlani aman akilhan mong somlani la amin chung lo hi zong le sei zui kiti title amu the now min sana amu the now pa hi athopi in tunin nang le ke zong sei zui somlani lai pangpon hi zong le pakai Jesus Christa ita sana Jesus Christan atoban tongdinga ngansin api la chke zong pangkahi ti hi igel do zinga missionary sponsor na hi henlang ai lo le sumle pai nei lo zong le thal zung ham ai lo le taw na be hi zong le pathin na to na hi ka kin na hi ti pa gel khon ai nei le nang le ke zong hi chi Cleopas le aloi banga hi sei zui ki ti min wo na hi ki chang the hi ti sei do no mo vin
alehiteni chu seiji soms mi som sigila chu hitai tiu hitin adang ko ma ka kila lo amani kom khal khala kila ki zong chu gel thei ta in ka gelin amani hi Jerusalem ko na Emmaus ko zona chi ai honet in Bible in season Emmaus kiti mon hi Jerusalem ko na Google chu veleu chun 7 miles vel atin le khadanga chun 7.5 miles atin ai pi zong le hang pi chu miles sagi le ke ti la vel agam ha a hi in amani hi pi bola Emmaus ko zona chi hon hamiti ai le Jesus sei zui hodinga zong hi secure be talo hin Jerusalem hi Jesu nung zui kiti tu tieng le ama topang khom kiti ho zo si zong hi tu lai thing noi lam kai khana hin ba wa hi le pakai su chu thing noi lam kai to ka te wanga hi pon yong le Romans ho mit vedinga chu Jesu Christa le nung zui ho chu thil si bolgun se dana ahead wa hi zia chu asai zui ho hin ama support apang ho zo se dinga chu ipiham hin kho chu bit be se ta lo hin chi zia chu amani yo hi ki the do dinga chu ki gong hon hiding in Bible theme hon ageng movin a hin la Jesu Christa amani ko ma akila na hi thildang hilovin ga kisel do hon jong hi mai the a hi lo la thil som bia Emmaus lang zona chu chi hon jong hi mai the Emmaus ki ti tu la ya dinga chu I het he ding ovin Tel Aviv kiti amho airport omin Israel te adinga hichi Jerusalem le Tel Aviv hichi airport ki kala mun khat hi hichi teni ki kala chu mun khat hi a hi ti pa hi ana geldo zingotin amani a topic hon su Jesu Christa chungchang Jesu Christa a thodo tai ti pa hi hichi chungchang hi ki holim la na hichi zia chu Jesu mani ko ma mai hano mai ti pa sei do no mai tunin zong Emmaus ko zona chi te ni zong hi alam kai pau akine pi pau Jesu Christa la cross a het biaum ta athodo tai ti chula het hon azab hon ai wanga chu a hi hama hi lo ham le het sin lo chi a chu a hin khoman hon ding dan pa chu khatwe kiniam zap khatwe kiniam lo zap hitia hi daw nasata ahin khol na nei hon na hin hitia gicha thim ta hin kho amal lai hona hi pakai je so mani ko ma kila hi ti isai do no movin tunin zong hobung mi te ho I society din moni vevin inam din moni vevin lungmo na theibe se hepon political administration atum biai nei theina ding ovin separate administration kiti hi mei tarik thomnia ko na chu galin nei aban banin hi chi separate administration ding a hin town na mangjing ovin posalti lovin nute hozing zong duty bola na kon jing ovin koi manum sa iom povin gala tolin nei ovin Iveda hile sumle paya zong nasata in economy lang zong atong khan ira sam tawin tui society din mon taw hi veda hile iki he na zo se bing le le zing tabanga so hitsteni zong hi ipiham adin mon hi secure be selo hi zong le hitabang hasa na boina to zing lai hon zing in zong jesu thua ki housing holen na chizi atsu pakai ji so mani koma mahin Nampi thu zong cho sei mo a hipon a hin tunil hai sei no mutsu in chen lo chen ding hi hen lang nampi thu hi hen lang in sung tu na I pi zong le ki ho na thei ding cho tam pi om nai hiong la I discussion bol na wa hi pakai thu azaw wa na pathian to related thil ikisawa ai lo le chwa chu ki sa boyo wa pathin lung deilam a thil chu ipiha ilam piu in hun tiengole pakai ihola Emmaus huzona chi te ni banga hung ki salal dinga hina ti pa hi isei do no mo hin tin tu tiengle ali na pakai Jesu Christa aga kila na hi koi kom ham iti aile Simon Peter koma aga kila eti he ki moin
Simon Peter hi sei zui dang ho tohin Simon Peter hi thakadin gakila hen nang hile Simon Peter hin ho hi kile do zo ding in gin sa om pon ama hi pakai Yesu sei le pat I he do hin tunin chate Sunday School Union lang ho hung tambe se povin kidong han nang hile Union lang hon zong asai thei so ke dio hin Simon Peter in pakai Jesu izad ve asai le bam kitile a Bible hello pelin zong thumvei asai le be ti chu e het so ke dio ka ging san thumvei asai le Bible a record ki bol hin ahi wang ama hin khu akingai se dan pa hi Jesu sei zui adinga zong hing ki samo mong talaw hi na pakai nung zui dinga hing aki sa ta lo dan so aki ngai sit dan pa hi pakai Jesu na he dai sei zui dang ho chu a hi le ipiati dem Jesu he thodo mong na dem athu se he ta hi na dem ti ho hi aboi piu to teng le Roman sipai ho ai lo le Jews sa kholam kai ho chun ihung suboi khadivem ti ho hi aboi piu a hin la Simon Peter in hi chu ho chung vu ma chu apakai asai le pahi ahin khwa nom lauta ahi tai ti pahi akimun chia chu Simon Peter hi pakai Jesu atum bia akimu pi a chizi a chu adin do sa nom ki zia chu changwala ama ko ma ga kila he ti sei do no moven khoti lo hile Simon Peter zong hasam den intin Pentecost ni khwa chu thu nasata asaya lagaw tinga chana chu mi pi sang thum langzen chun Jesu Christa ata asanahi hitsan geya adin do theina pahi Bible theme hon asay wahi le pakai Jesu na changwala ga ki mu pi na pa to ga ji chu hinte ati ohi tonin Simon Peter bangin hin khwa lo sam ki sama ma jing pakai nung izui nawa hinglal ki sama ma jing ium dio ka ging cha in abang loi chu hoin zong kai ngap talo na kai ngam talo ain se na vela azipa hindana vela acha te hindana vela thiliza kai zo si agela hile wang se ki sama mazing Jesu nung zui ding azong ai lo le hobung member cha ding azong hingki satalo ki ngai si mama zeng yo mai the huin kai lo ki ti ho zong hi atha si zia kai lo loyo min abang loi chu ipit ti sei di ham pakai nung azui na azong hi na ki ngai CBS ya huin hung lo loyom cho atha si ji ho zu ka ti pun aki ngai si zia pathin kom bel ngam lo loi zong ki omai hitabang din mun chu Simon Peter din mun hi ana hi ya chu pakai Jesu hitabang ho ko ma chu gakilahi tunin zong Jesu nung izui na wal hinglali ki sa mai the hi iki ngai sit mai the hi pakai zin thodo ki ding le hat ki dinga hal ki dinga tunia hi nang le ke e vil no mo hi ti sei do no mo vin abana sei zi ho ko ma zanin aga kila ina hi anga ve na hi na hi chi anga ve chan na thil su hi Sunday khat hap ta khat ki ka thil su ngan a hi na pa it's the first Sunday thil su a hi na pa hi Bible theme hon asayovin sei zi ho ko ma aga kila na hin sunin zong I sei tawin ta sataya thodo a hi na pa chu sei zi ho koma aga ki potsenin sei zi ho koma aga kila anil ha hin Thomas anazau poin Thomas hi Reverend Solal ki sei sa hen nang hile apunga chang hi hoi ta hin sei hen nang hile laya he bizang te he ti mai the na ama hi sei zi dang ho la chu nom zeb lo ai chu itiam khada ahung ete khau zong le ama chu so chading ti dana chu ki chim lung chim nei ta hi hi di dana hi chu teng le adang ho chon banga jong hi chon nom be se lo a hin tu lain le kha sim hoin Bible sim hoin zong
Jesu chu pathian cha pa hi ti na dinga zong hi za chom le khatam pium Jesu chu pathian cha pa hi ti ta san na dinga hi pathian a hi na dinga gin chan lo na le kha ki sun zong tam pi ki sim tha ji hin na chi a abang loi hi satan in al hat chawai da na Bible zil phabe phat zong Jesu Christa hi pathian cha a hi na hedo zo ta lo ma tha dan zong da zi lo hin Thomas zong hi hitabanga critical thinking nei mi khat so hin thil khat chumin asaya hi le mo ta san jing hi lo approve hoi ta khara nei lo le mo ta san jing lo mi khat so hin chuting le ki veng ta ching thei ta hin kho mang khat a hi ti pa hi le khasun hon asayovin he chini ha hin Thomas a zau pon sei zi ho hi akichat zi ovin kot aki kam khomovin hi zong le kot aki kam khom wang wa chu pakai Jesu hi galure na ta sa ta pakai Jesu hi he diu chu Colosia le kha thot langa chun Sunday School 2019 kom chu hin tin in a sim tawin hi chi kenosis Christology in a bol na wa chun pakai Jesu Christa hi ei ho ei ngai lut be se ze wa chu apathian hin al hing set le mi hin al hing set ra hi zong le apathian hin hing set ra nei wa nga apathian hin chu kilang do lo khop hi la chu na English a chun he emptied himself ama chu I macha lo bang chun na akis hom ki we ti chu I het he di wa chu ahi wanga he di khat chu Jesu Christa hi apathian hi na zong athodo chan ge ya yong na la ye hi ami hi mi na zong ling se da hi sei zi ho chu ko ki kha khum hi zong le apathian hi na mang cha chu lu da hi ti pa chu isu mi lo diu kanomin alu da chu ne ding chang la na nei hi ti ho sei zin hi chu hagaw wo mai maya tho hi le hoi lang ne ding a hol de ham na alang khana paka Yesu cha gil kil ten jong hi lo mai the hi sei zi hon ata san the na ding o wa chu approve avet sa hi ti pa I ga sei do no movin a group na hin hi chi a hi le a Sunday kids chu a hi tain paka Yesu kila ni kho ho hi ve dai le ni khodang a hi zi pon Sunday atu khal khal zin it's zong hi thil kidang ta khat chuding le azi nei ta khat hi na pa ki muthein hi ti chun sei zi ho koma abon win cha hi le Thomas azau ta na sei zi ho koma aga kila na hin Thomas amasa se zau lo hin tun wang Thomas zong azau ta Thomas in ata san theina dinga chu apakai Jesu Christa chu Jesu kahi tinama zong le pakai Jesu mo ngai le thing pela ki khet na ma zong te ding hi ti chu Thomas in asay hin chi ya chu thing pela na ki khet na thing kil ma ho chu nei ve sai na ti avet sa athama hi na athama hi chi akona chu pakai Jesu hi mong nai ti pa hi Thomas in zong aphot sirata asana hin hi chi chu pakai Yesu thil point hoi ta khat na sei chu pi ham ti le muwa ta san ho sanga mulawa ta san ho anun nom zo a hi ve anati hi tunin Thomas anun nom poi ti o hi pon a hi la tunia nang le ke pakai Jesu Christa sei zi ho ta bangin Thomas ho ta bangin a ki het na ma ha ho e ga mutapovin aile Jesu Christa cross a ki khet lai pa chun ina hing tapu ina hing nai po vin ina nai po vin hizong le ta san nazala pathin cha hi na ipamova ta san nazala I ho chon si zia hung thi hi na pa ipamova ta san nazala ka hu hing pu hi ti ipom thei pau hi mi ham phachung nung I hi ve ti hi asainom a hi ti hi ga ta lang no movin ting le asagi changeya akila na pa hi hoilai ham itiai le sei zui mi sagi ho koma Galilee tui khanglen pa mahin aga kila ina hi ti kimun koi ho ham chilai chi hoi lungdan ta hin na midang a hi poin Simon Peter
Simon Peter le ngaman lensep mi ho si chu Bible mi som le mi ni pakai sun sei zui dia khen ho la chu ana vevelel chun study hoi ten na bolel chun ngaman lensep mi ho si chu chilaya hi ki kholtup ki roi tai kuilam kaina noi ham itiai le Simon Peter lam kaina noi hi ki re chu Simon Peter hi pakai jisun changwala aga kimuto pia hi na aga kimuto pizi ta zong chu hi dem ama hi akingai sit na hi sang che he ding a hi in zum chu ki sama ma jing hi ta in tin pakai nung ka zui na hin la kalhing zo pon pakai jisula asai bangin athau ta be ta in tua hila ke ama asai zui ka he ti te di zong chul la adi thei ta pon ka bol thei sun hi ngaman mi ka hin ka thip na sun na hin ki wa na nei tang ti chu hi di da na hin hi chun ngaman len se mi hi je chun ngaman ding hin chi tang nge ati na hi le ama nung zui ding in adang ho se zong mi gu ho zong hin na nung ka hin zui di hi ati wa Galilee dir le na chu ngamana ana omoi tuni hin so pite ho ka sei nom che pi ham lam kai khat ki ti hi abang loi hin pathian mai ave da Jesu mai ve hi kitam lo mai the cho bung sunga zong hi pathian nai to na wa hi abang loi hin hobung chairman mai ave da vice pa mai ave da upaho mai ave da pastor ho Vedova evangelist ho Vedohi chi a chu lam kai khat ha sama anung tol kiti hi mi tam pi nung tol the hin tun thinin kho man lama jong sei lew han upa ho pastor ho I ho bang chu thinin kho manglovin talew han kuwa beri inok iningo chebu tin neu hitin ailo le aka ting le khat ve ni ve bang chu ga pek zap lew han hobung member ho chun azom diu ta chu na azom le diu hi pastor pan ban bola pastor pan ban lai chu ngai pi ati diu hi na tabanga chu nung tol na ding khan to na ding langa hin lam kai hi koi man song khoti ta in ange kho be apon a hin la ha su na ding a hi ting la hin hi che pa ban chu ti a ti kha hi jing jeng a hin hi tabanga chun Simon Peter zong hi alhadai parhin anung zuiding migo akisep ngalin heti chun Galilee dilena ngamanin achi veti hekimun ahin la athusim ngai ta chui pihamiti le ngaman na achi wahin hichizana chun Galilee dilen sunga hi scholar kharin azi na hin alhang pin zan khada hi nga som ho be hi ngalin som ho be hi aman ziu veti chuna ngalin som tabang ho hi giet le som ki ka ho hi lang pin aman ziu ve chi sangal ho ma zong min tin tam ma zong min tin hi zong le alang pia chu ama ziu hi ane ho sim lo wa chu atin ahin la hi chi nil ha hi chi Simon Peter le aloi ho ngama thim chi a hi vin ngom na ding zong a het ma mau chu amo hin na ngama chung chang sei le ke yong le mutalanga kon hung kon ka hi zin piham ngama dan chu them cha chu tam lo hi wang chun ka he a hi wa nga chu aman jing ho to khi na khat wangom chu khat ve nga koi ka khain ngama thiam ta khat ka khowa chu mahin nga koya khai chu ama chu nga te na du di obang jing chu ani nga to wa tia he aga akoi le chom khat zo tin la ngan asa do chat jing a hin nga ko in khaya ngan in ne pi lo dong kho na za cha lo ma om ma hin na het be se lo di o hin hichinia chu nilhum dia ki to wa hin ni ham khat ke man chu na ka za cha tho hi lang khara sei ding a chu ale ka khai pi pa chen min ke zi wala ke ma ta chu ke zi ni hisab cha ke ma ra hi tan e ya chu ni ham khat ke ma na hin na ale ka sei nom chu I pi ham I ti ai le
athip na ta ke chu ka thip na hi pon ale athip na ta I ma cha mat loading ki ti chu za cha ro ma hi na hilo ham athip na lai na ki zum so ki ti chu hi chi kala za cha ding chu lo ai ale hi chin ha hi nga khat sa amat lo hi nga na ding zong a he do hi na mohon hi chi phal lai le hi chi lai nga me ti cha he do hin a se bo vin I ma cha man po vin a hin la pakai Jesu Krista thu sa se pha do vin nga aman taw lo sap na zong hi aka ting le pakaya ko na igam la ting le lo sap na zong hi pathinin ama kom ibial the na dinga ei koi pi zi hi ti ka sei non na so pite ho hai ten ngai to hi ti vin Simon Peter le anung zui hi chinga man thiam ta ho zong hi chinil ha I ma cha amat lo alo samo hi pathin to go nei lo sam lo hi leo pakaya nga kile nom ta ding ovin gin sa rom pon pakai Jesu tu sa asewa chun Bible chun 153 zale som ngale tum ngalin si amanove ati chuna tunia hi ilo sam na ho zong hi aka ting le ipiha izi ngo na zong omin ichai ngo na zong omin ai lo le koi ham khadi ngo na zong omin wang si ki sa na zong omin ai wanga inungel to chat zile pakaya ko na ina wa mang zia pathin lung sit na ichen na khada hi ti zong isei do no movin pakai tu sa se pharovin nga tam ta manovin hi tunin Simon Peter le anung zui ho losam ki sama mazing ho zong pakai zin relationship restore abol pin ngaman len sep mi mai hitalovin mi man len sep ta bein ahung pang thei ta ve ti hi ki moin agiet na ahin koi ho ko ma kila amiti aile Galilee gama mi zanga ho chunga kilangin aga kila e ti hi ki moin mi zanga ki ti hoi koi ho ham iti aile pakai Jesu mol chunga thu hilane zin chia mi awa chu mi pi sanga awa wahin ahin la amanung hoi ta zuya amata san hohi sei zui zu mi som la nia nei nan pathin lengam ke lien dinga asol zu mi som sagi hinan ahi wanga Jesu Krista thuhil ta sana hoi ta Jesu akibul phuhi sun le zana ma dinga panghi mi zanga vel omain Bible in zanga tin zanga sanga zong tam mai thei lom zong lom mai thei exact numbers zong hilo mai thei hi zong le mi zanga vel ho ko ma hin akilain ama ho ko ma hi the great commission itiu pakai Jesu Matthew bung som ni le get chang som le ko som ni le khat langa nang ho wanoi lin sit gam tin chevin lang ki pa na thu pha ga hilovin mizo se zuya ga sim ding apa acha tu ting la gau thing mina baptize ga bolding tia thupi ani pa chu hichi the great commission kiti hi mi zanga ho zauna hi sei zui ho koma anapi anase hi ti hi isu milodiu kanomin ia chu mi kim khat hin hichi sei zui ho koma ki sei hin ke ka zau poi atizin ahin la hoita study bola hi le mi zanga ho ko ma pakai Yesun great commission ana pie hin sei zi ho zanga zau na ve ahi wa nga chu ama asun le zana boi pi a Jesu adinga pangdat sat ho ko ma hi pakai Yesun great commission a pie hi ti su milo diu Yesun tu ni hin pathin lengam ke lit na dinga hin pastor ho se ngan si lo diu hi ho bung po se ngan si lo diu hi evangelist ho se ngan si lo diu hi ibo no wa hi mo po na inei so ke he ti hi athabia he diu e ho ko ma zong pakai Yesu hi kila azinga hi ti pa hi isu mil lo diu boxa zakat zani i het pau zong chun na kidang ta ato the hi ti pa isu mil lo diu ho bunga tha khat tha ni be hi zong le ise nau pa zong hin na ichun ge ham phara to hi ti isu mil lo diu
tui vat khat vat ni hol tai ki dong khom khoma tui khanglin asim banga hi pathin lengam keli na dinga zong hi I contribution ho neo cha cha ke to wang hi makham hi pon ti ding zong a pon neo cha cha I to khom ho hi pathin na su tua phathya bu zi hi bo ve ti hi hobung mi te na thai gel do dio kanomin akon aga kila na hi koi kom ham itile Jacob ko ma hi paka Yesu ga kila hi Jacob hi koi ham itai le Mary chapa paka Yesu Christai pathin cha hi zong le Jesu Christa dinga hi pin dola asu pi hi Jacob hin apin pi na ana pa chu pathin cha hi ti ding chu kha sa chu ta zong ta san lo he bola hi na Jesu hi pathin cha ta san thelo chu Jacob hin mo oi mo hi tau na mo oi mo po te nang le ki zong hi leo han ipien khom pi ta khat chu ama hi pathian cha hi ti dio ki ti thelo ding hi ki mo ta san lo dit so chu tiang le hi chi ban zoma zeus te ki hil na chu Deuteronomy bungo chang som ni na velel chun Deuteronomy lang chui ve da hi le pakai pathian hi khat se hi na Deuteronomy bungo chang li hin te lai chu pakai pathian hi khat bo a hi tia hong kil peo hin alai pathian in cha ne ti zong Judaism teaching a lo hi chu ho best hi chu ho pan sa chu Jacob hi hong khang len hin tin pakai Yesu Christa za pathian cha hi ti chu apom ta san thelo ai chu mo ki hil na zong a hi le abana pin khom pi hi le amadinga chu ha sa hi a hin la Jesu ngai lu na hi aman so pi ngai lu na ngai lu da hin khununga Jesu Christa thil kidang bol hole adi athi dan ho ahung thoa thil so chan zo se hi ave phada hi ama wang hi pin dola ka so pi mai hi pon Messiah di ta pa hin ama hi pathian hin sol pathian mi pa mong pathian sa pa mong hi ti hi ata santan hi chi ata san phada chu Jerusalem ho bung ve kol dinga hi church father dinga hi Jacob hi paka Yesu Christan ngan sina anapi he ti movin tunia ho bung lam kai dinga ai lo le ho bung mo pu na ai lo le kial ngoi ho ve kol dinga paka Yesu ngan sin api ho hi koi ho ham itile Jesu Christa kitup ta san na Jesu Christa ngai lu na di ta nei ho mong hi paka Yesu a kial ngoi ching dingin an reng zi ti hi ki moin tunin zong kial ngoi pu ho ke zau na in upa ho zo si hin ting le ordination chang hi zong le adia department tin alam kai ho zo si hi win pathinin kial ngoi ching dinga ngan sina AP no mu hi nang hin lo thu a hi pon pakai ingai lu zal chu ting le ama ita san na zal pa hi pathinin a he zia koi ham khat lung thim sunga thu an seya election ting le hen doa khan hi ti pa zong hi tu ni ka sei no ma hi in hezi chun pakai in engan se nau pa hi gun chu ta thanom ta panila diu hi ka hin tiam no mo hin achai na dingin achai na paka Yesu aga kila na hi hoilai ham itiai le seizui ho koma achai na mo ngai olive mola seizui ho koma paka Yesu ga kila hitia sei chu ipiham itiai le thamon sal hagau ahin sol pi diu ahidana seizin hichu hagau thing hongkum nadinga hi Jerusalem na dal ha lo diu hi kilung to khom ding dan ho le panala khom ding dan ho hitlai mol chunga paka Yesun seizi ho koma sei thupi pen chu a hi in tunin zong paka Yesun seizi ho koma Jerusalem dal ha hi un thagau thing achan na ding a hin Jerusalem dal ha hi un ati chu pathian na to hi ihon idei dan dana lamchum chumai bol jiwang wai thil hi akipat na ding umahin pakai Jesu zong
pathin sapa ahin imazo si ahenain ai wanga seizui ho hagau thing achan na dingole thilkidang ahin bol theina dingowa chu Jerusalem adal ha lodi wa thupi omai ai chu Jerusalem chu ivedai Jews ho adinga khopi wa hin paka Yesu a strategy chu pi hamiti aile pathin na to chu Jerusalem hung hiding abana chu gospel ki pana thu pa chu Judea gamati chuna abana Samaria gama abana vanuili se kolkim vela atia hin hichipa chu Jesu Christa strategy ahi to kilhona chu hichipa lol hin theina dinga chu seizi ho koma Jerusalem da hi onatia hi Jesu Christa thodo chu tasan na mauzong le Jesu Christa vana akal ki chu tasan na mauzong le seizi ho hi Jesu thu hi nun daw han lang wa cheu han nang hi le Pentecost day ni khuwa chun hagau thing hung ko ma chun seizi ho sa nga hi midang chung zo hagau thing chu ding in gin sarami midang chung ana chu kha hen lang seizi ho chung hin ana chu da hen nang hi le gospel hi paka Yesu Christa de banga hi machal ding in gin saram pon aban ho hi Pentecost message lang ho in zom diu ahi in to say hon hin say zom now vintin tu ni atsai na pena ka say nom chu paka Yesu Christa ahung kila na ho hi azi nei ta kilang su ke ahi in la abulla ko na atsai changia Yesu Christa athodo aga kila na ho hi iveda hi le amata sante suha na dinga hi ti imotheovin Tuting le ani na Jesu Christa ga kila na ho hi iveda hi le pathin lengam ki be ahi the na ding le amachal the na dinga hi ama athodo na hi mi ho ang sunga ga kilanga hi ti pa hi akimo thein Tuting le amachal a khan to ding se chu hi lo wa dan di ta chi na dinga zong hi ga kila hi ti hi kimo thein dan di ta ka ti na chu azawin ka satan paka Yesu Christa togon chu Jerusalem abana Judea iti ting le Juda gamle akimvel Juda iti ting le chu gam minahin nam minahin gam minahin Judea iti ting le chun Juda gamle ichi tu India akimvela Nepal Bhutan Bangladesh kiti ho awomin Indian subcontinent tia ki koi ta banga hi Judea iti ting le hi chi gam to kinai Juda gam to kinai si zong hi Judea gam akiti zi abana Samaria hita banga chu pathian thu chal sa ding hi pathian pakai Jesu to go na hin tunin pathian nai to na hin aka ting le ibol hil o zong hi di oti zong hi ngai dan kanei zin ke zong isi mission department Center Committee anatong piham committee member khatsu akihin meeting akine izi tiang lahin ken kaha sei chu gamdanga missionary na to zong hi bolding ahinan ahin la hobung sunga adiar hagaw mang ho hi focus ha bolute ai chu paka Yesu na to dan zong amadei dan zong chu ve da hi le in sung heading ting le hobung sung hiding area sung hiding isiap sung hung hiding abana adang dang ho hung hid na liding isia banzo mazong chu ipiham denomination dang zeb ho ai hung lu dingu i ho i pau tho ki ba pi ho abana chu pau dang ham dang ho ai i hung lu diu na lai hin them khat chu ki fail zeb ham tin zong ka ngai da no min ai pi zong le athilom dan isei thu hin pathinin ama thu isei na ho wa konin la theidol ho ichan chewa dingin phathei bo piwin tin sei hil au mai le pathinin e ngai dam ovin tin chuting la mi pin zong nei ngai dam ovin tia ngai dam ka hin thu ma hin ka ki pai hobung lam kai ho le hobung mi te ho zo si chunga phatman tam ta nei pi zalu le pathin thu lunglu ta na ngai zalovin ki pa thu ka hin sei pathinin phathei na bo tawan